Ошо бүгүнкү Квда мындай нерсе орун алды. Бир көргүлө. Ne bot okşap men güzel bulut sabunlar tuttur. Kom taçma aylık nevesi gör. İstese kettik olacak bütün. Ben karaç cevap ver başka tatma toşna soft. Ya vayça tuğanın içine başka talbaytın sen toşna soft gene soft. Skilip geçiyor nakatçının olbuyup soft derines kötücüdüla. Şu soft деген үчүн силерге Даниелдин ойногон оюнун көрсөттүм. Бир көргүлө.
Так достор шун көрдүңөр. Эми өзүңөр дагы айта кеткиле. Софт менен ойноду же кандай ойноду? Биз бул Даниел күчтүү ойнойт менен. Бул эч кандай софт эмес. Ошим өзүңөр дагы комментарий жаза кеткиле.